Aba babandize no kukumba mu tawuni ya Kyenjojo bari kwakira Owobusobozi Bisaka mu district ya Kyenjojo. Owobusobozi Bisaka nagira ngo abantu bakabire nibareberaho abantu babenkereza y'obumwe bego kukundana kutari kwangana ahabw'amahanga n'amadini agashagera umunsi. Nazo zi religions bayitizwe entitito amadini enganda n'amahanga abantu bareke kunobangana tugonzangana okwakana kwero kimwe umunsi nigwo muri mu buresi ntabwo cyati ntwenda turole hayitambiro lye mbere akiriza abantu be abantu abateranize ku tuli bamu hati okwakana kwero kimwe reka tusoke turole toine gosobora kumanyirira ntono mu protestant ono mu rokole ono mu Seventh Day ono musiramu. Owobusobozi Bisaka hona yongereye ahabura n'abantu ngo bwire bukira bine kubumara umukoro kukiro kushaba baba nibende ntunguka. Kalenda ekuhende bingi omuntu ashobora gukora agahiga haramaze kirigaze izo umwoyo hamwe izo umubiri hayitambirye ebirami na musanje kubakora ebiro bibiri 12 bibyakizamo abantu emyoyo zo umwoyo hamwe izo umubiri abantu bayisanze ruhanga kandi bahumure n'usaka byonko mwezi kimanyisa omwezi kuona bahumure n'usaka bakorera na musanje kimanyisa abayikiza bangayinye n'ubakira y'umunsi. We Julian Ayesiga ora RDC habwa district ya Kyenjojo nagira ngo habo ko gisa ko inkereza y'ubumwe kicendeize bikorwa bibo mu district ya Kyenjojo. Ogenda kwesanga no kutugamba leka tumalire ensonga kama ito tusaha abantu bomuntu abantu bobusinge nyeki kwenda ku businge emiri mekutwanguhira abobuhereza bwawe nenyegesa yawe nungi hala abantu abelikiriza yobomo. Abantu 814 nibo batahibwa mu nkereza y'obumwe ha mukorogu kandi n'amatambiro nako gahiyongera. Abahereza bondoire ekiro cyahati abasomesingwe kandi babakebera barabaho bali 816 nibagenda kugenda kwaziweke ekiro kitako busobozi atujune ndwara n'ebisubi bya buli mulingo atogesa kubikora kwekurakuraniza kwemanyanga abafurika. Owobusobozi Bisaka abo kwikiriza akatumba kwenda Owobusobozi Bisaka agabye emigisa. Omukuhendero kwegesa kwe Owobusobozi Bisaka asimire mukuru w'ihanga abo kuretaho businge kandi yahiga n'abahereza bebono kukunda NRM. Abo ko ikibazo akalete businge umunsi twasora gukora imirimo y'imwe tukora tutari banizwa abo kuko businge bwo umunsi